Zambwira abantu kabwira ngo ndubuhamya bugenda. Ndubuhamya bugenda n'amaguru. Jewe naguhamagara. Microphone. Igeze kwabwira ubushize babwira ngo aho kugira ngo yinginye guhe. Aho kugira ngo wonyica. Aho kugira ngo unyake microphone. Wonshinje ugahitwara napfuye nagiye. Kuko uyu nguyu niwe jewe. Navuye muno. Fred. Ibanga rya twebwe kandi twahimbye indirimbo ngo situzamure nk'abandi ngo tuba abasitari. Naha twazamukira. King igeze kuvuga ngo ni wibagirwa imbaraga zakugize uriwe. Ngo uzaburi mu manege kwa wasubira iyo wavuye. Titweze duhimba ngo tugire ameni. Ameni. Dumwana. Amen, amen. Amen niwe. Tuzamura ibiganza gutya. Amen. Amen niwe. Amen niwe. Dumwana. Hai, amen, amen, amen. Amen niwe. Amen. Dumwana. Bwana sifiwe. Nzobaho ubuhamya bwanje. Petit frère ari aho ngaho. Ndibakambere hano akazi twari turimo hano. Siyana mwikanisa bishize bakambere. Barakamba kukuba CEO wa company. Hara mu mujyi. Muri etage yo hejuru niho narinde kuri bene izinde bazabicaraho bakazenguruka. Harya nigira amata. Arakamba. Kazi keza baragiye kumba ifaranga nziza. Nono ati naje nono ndakize. Ndagenda umunsi wa mbere. Bankoresha training. Nuko. Nono waje ku umunsi wa kabiri. Nakingura muri biro nakwinjira. Ati pe abanaziri bose akama binjira. Babuzuzwa. Dufite company zitwegereye. Ngo habe na kabiri ngongere mu kazi. Ubigere nka saa 8 gutya. Bona abanaziri bagiye live. Na mankinga. Ndagenda. Ngo habe na gatatu ngongere gutya mbona link namanutse. Na mankinga. Na mangenda. None ndavuga atakazi. Abantu bangira ikizere bazogita. Cyo dashoboye uzureka. Ndangije ndagenda mfata iminsi 2 ndasenga. Bazimana ndabibaza ngo Mana kano kazi uretse gushaka ipesa cyane aka kazi kari muri gahunda yawe Ani rambwira ati ibingibi wazanye ni ibyawe jewe naguhamagara microphone igeze kwabwira ubushize babwira ngo aho kugira ngo yinginye guhe aho kugira ngo wonyica aho kugira ngo unyake microphone wonshinje ugahitwara napfuye nagiye kuko uyu nguyu niwe jewe navuye muno. Fred. Ibanga rya twebwe kandi twahimbye indirimbo ngo situzamure nk'abandi ngo tuba abasitari. Naha twazamukira. King igeze kuvuga ngo ni wibagirwa imbaraga zakugize uriwe. Ngo uzaburi mu manege kwa wasubira iby'agaciro. Ndubuhamy. Shima idagachi kumugira we Ndubuhamya inyawe kaka idagachi kumugira
David nuko atari hano n'umuhamya. Hari igihe twazaga tuza kura ni muri ranguni, hari igihe twaza turarana na David twatwinginga Imana. Biza ariya nta muntu n'umwe warubize. Tukaza twigwa tukarara Gaspar niwe waruze makuru wenya. Bana sifiwe. Haleluya. Hari igihe twiza mureke mbabwire biravuna ukeneye kubanza kurwana kugira ngo witwe Isirayeli. Bana sifiwe. Bijagaciro kumugi kama Ndubuhamy bugenda bashima bijagaciro kumugi Ndubuhamy bugenda bashima Bwana sifiwe. Atukuze. Ahimidiwe Mwenyezi Mungu. Atukuze milele. Bishop aratubwirije abantu babaye bavunjaye. Yesu twogira guti gitangaza cyatubayeho. Umuramyi wahatagaragara. Umuramyi wahatagaragara. Kibikayonza nazaga niga muri Yereka kuva kwa mbere kuza kwa gatanu. Kwa gatanu nava ku ishuri ngahita mfata imodoka haja muri restoration Kayonza ngashika gacomeka sente ngacuranga mpana ririmba. Urumva nagiye na kwa Stella hano Remera ya Stella ni posho kairirwa ninga mu gitondo n'umugoroba amaterano yangira ngafata imodoka ngaruka kwa mbere cangaza kwa mbere mu gitondo ngahita shikira ku ishuri ubwo buzima bubamo ndazangera hano Kigali. Aya hano Kigali yo murayazi nabasanze muri ya harakumba abanazira amakuru nayo ngayo ariko uyu munsi wa none naje ko ndarimba bijagaciro baba kasime izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana n'ukuriza izaduhemba taindi password ni kuri karagatebe. Bwana sifiwe. Ni kuri karagatebe ni kuri kare Ndubuhamy bijagaciro Ndubuhamy twese bijagaciro
Shima Nidagachi Kumugira we Ndubuhamya Inyawe Kaka Nidagachi Kumugira hari umudivani taravuga ngo agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima niryo jambo Jutekereza Yesu Ijunyuramo Igihe gitoya Haleluya twegerane hari ikintu kigiye guturika twegerane duturitse ibintu banishimwe cyane muzi ijambo tugiye gutaramiraho tugiye gutaramira ku ijambo rivuga ngo ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ngira umuntu kwagira ngo ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ayimana we hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe watakamira Imana igasa nkaho aho ukumva ntacyo bikikumariye aho watekereza aho uvuye aha bikagukomeretsa tugaruka hano nta yindi ni Yesu ufite ibanga tutekereza Yesu ibyo unyuramo shuti n'igihe gitoya ibihoraho ibigatuma uteshuka dahemuka yasezeranye kwizabana nawe no mu
ibyo biruhije nubwo isezerano ryayo ntabwo rizahera tuyizera mumedo yes tukivuga ngo ipfa kuba ariyo yabivuze. Bwana sifiwe. Imbere gato ipfa kuba ariyo yabivuze. Ariko mu gitondo abantu batasenga ako twize. Apotre Diaro yavuze ngo byasabye Yakobo kurwana kugira ngo yitwe Isirayeli. Byamusabye sezerano sikintu. Hari ibyo atari guhabwa kicitwa Yakobo. Yagombaga guhinduka. Imana ikamukora kugira mugenzi wanjye Imana igukorema akazi umugoroba. Kabiri turasubiramo nimara turaririmbiye zambwira abantu kabwira ngo ndubuhamya bugenda n'amaguru shewe ishari yatashe yagiye ndamubwira ntidusohoka ndubuhamya bugenda n'amaguru ibiheni dasobora ukura to
naturirimbe sawa iminsi yashira nundi ufite inda ivuga twama twizingaze Bwana sifiwe atukuzwe haleluya haleluya ako pastor dialo namukunda tumaze kurira ahantu henshi ira muri Amerika ariko mu gitondo yanshemze muzinge nazashemba kabumbu yanshemburuye arasubira arashemba Yakobo zasavye kurwana kugira ngo yitwe Israel David nuko atari hano n'umuhamya hari gitwaza gatuza kura ni muri ranguni hari gitwaza turarana David twatwinginga Imana biza ariya nta muntu n'umwe warubize tukaza twigwa tukarara Gaspar niwe waruze makuru wenya Bwana sifiwe haleluya hari gitwiza mureke mbabwire biravuna ukeneye kubanza kurwana kugira ngo witwe Israel Bwana sifiwe turirimba hano ahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kandi arahinduka rwose nawe niba ukiri mu ntebe ngwino Yesu agira neza ngwino umusange ko murabona tutaberewe no kuramya Imana ushobora kuba tungana cyangwa nkuruta cyangwa ndutaho bukeye ntaco naburiye mu nzu y'Imana mfite ubushobozi bwakora n'ibyo abandi bakora bari hariya hanze ariko niba ukeneye amahoro ngwino kwa Yesu wegera abashumba gira bagusengera yeme dukomere Imana amashi Imabo zatunganye papa ngahe bitunganye gira bishop aratwemerera umukungu umwe gusa ngo nta kibazo tumukomere amashi menshi cyane mureke dusirimbe izindi zari zisigaye tuzoziririmba na gatatu kandi nanone no mu ijoro ry'ubusabane na gatanu ako nanone na gatatu karashara gatatu bisho na gatatu warahombye hano habaye ibintu nawe ndagutumiye na gatatu uzoze abatipe n'abatipete muri hano nimushaka mwakire Yesu igeze agihacomeka senti bisho nigeze kumara ndangu imyaka none taza amasoko bazaguriramo ambahuza abandi bana ikirato none naje kugabanyisha ishati bamwe bakagira nahizana nayigabanyishije bamwe bakagira ngo nishasha naho ni abandi natemesheje n'abandi natemesheje ariko ubu nyine zaninjira mu cuma ngahuriye mfata niyo ndeka zavuye mu kazi se biravuga muri Matayo ngo umushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa ayo makuru ntayandi nuza muri ibi bintu ushaka ifaranga uzobura Imana ubure n'ifaranga ariko nuzo ushaka Imana izakongerera n'ibintu uko ndavuga zatunganye papa bitume wake Mokozi walipojazwa we na Roho walitenda mambo yote walitenda mambo yote kwa ushirika bitume wake Mokozi walipojazwa na Roho we walitenda mambo yote kwa ushirika walitenda mambo yote walitenda mambo yote kwa ushirika walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika walidumu kwa maombi na vitu vyote wakichukuli diana mizigo yao walidumu kwa maombi na vitu vyote wakichukuli diana we mizigo yao walidumu kwa maombi na vitu vyote aimana we wakichukuli diana mizigo yao walidumu na vitu vyote wakichukuli
wakichukuli yanawe mizigo yao. Tuwe pamoja wakiso tulijenge kanisa.
akarimbo nicayemo hariya k'umuvandimwe Zirari kavuga ngo nakunzemo akantu kamwe gusa kavuga ngo ineza yawe merekeze kududura niba mugiye umugisha unyibuke aho ijisho ryawe ririmbeho ibihe n'ibihe ineza yawe imerekeze kududuro twasubiramo indi rimwe gusa niba mugiye umugisha unyibuke ayimana we ijisho ryawe ririmbeho ibihe n'ibihe ineza yawe imerekeze kududuro iririze aho icyo tugumane kandi iririze haleluya nawe tugumane niba ugiriye irindi rimwe gusa iririze aha icyo nsaba tugumane niba mutima icyo nsaba tugumane umene mutima icyo nsaba tugumane niba kugiye dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yes, sabye imbabazi timutuderanje mubirekere uko bimeze aho kugira ngo be byinshi bize kugira mumeze neza abacuranzi ni sawa ya mume backup mume ibintu byose gira turirimbe siko kwiza sino ziza yeme kubera amasaha yagiye nkoresha nk'iminota nk'icumi gusa hanyuma dutanga umwanya dusoze yazanye n'iyindi ya alarme sinzamenya niba aribo bayanditse ariko nibo bakunda kwiririmba cyane ikunda kuvuga ngo iyo naniwe ni wowe ujya uduhura rwose. Impamvu iyo ndirimbo yaje sinzi umuntu wanyandikiye message nibwo bwa mbere nari nyibonye arambwira ngo tumusengere akeneye umwana amaze imyaka 2 nta mwana arambwira ngo tumusengere muri ako kavensi gato niko ndifuje kumusengeramo tumusengere. Bwana sifiwe. Je singe kuri mankabare baririmbye mbere baririmbye neza Imana bamugisha none jewe dusenge kubera ko n'umwanya wa nyuma senge kugira ngo dusoze kavuga ngo iyo naniwe ni wowe ujya uduhura rwose iyo naniwe ni wowe ujya uduhura rwose iyo naniwe ni wowe ujya uduhura rwose.
kuko amara agahinda babaye agahinda mpora mbiharira Yesu akumara agahinda akumara agahinda akumara agahinda irindi rimwe gusa dusoza mpora mbiharira Yesu ese urabyizeye sigaranye muri iki gihugu niyo message Imana yashize ku mutima tuki kuri Saint Data ndayikunda narahwereye kunda Saint kandi bayihe volume niyo message ndi kumva nobaha kubera ama message menshi nagiye mbona imisi tumaze hano kandi Imana ishimwe kuko kucumweru Imana ishimwe ku bwana gatatu hano ufite ifaranga nyinshi muri mufuka nageze hano sarire ndi mukugera hano nakwinjira ngasubira ngasohoka nageze hano umuntu arambwira ngo hari umuntu ugeni hanze arambwira ngo na gatatu Imana yangiriye neza ngo arukundo wagize Imana ingirira neza nanje reka ngo ifaranga arazimpereza ndazifite hano ngira umuntu kwegere ngo nawe Yesu yo kugirira neza fatira piano data